Hello អ្នកគ្នា and today ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃ17 no ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15អញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែលជា5ថ្ងៃទៀតប្រឡងឆមេyes I'm studying grade 10 and យើងនឹងមកមើលពីជីវិតរបស់ខ្ញុំថាអូខេតើខ្ញុំធ្វើអីខ្លះមុនថ្ងៃប្រឡងរបស់ខ្ញុំ bro 5ថ្ងៃទៀតមុនប្រឡង see my guys and នេះចាខ្ញុំនៅកន្លែងគេខ្ញុំក៏សភៅដែរប៉ុន្តែ study what is mean to you let's study are you like studying yes bro come on ឥឡូវហ្នឹង like ខ្ញុំអង្គុយ review តិចតួច and then ថតវិញ្ញាសាអីឲ្យគេថ្ងៃហ្នឹងមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំត្រូវតែងគឺភូមិវិទ្យាច្រឡំប្រឹក្សាខ្ញុំត្រូវមកចាំប្រឹក្សាមួយ ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវចាំអីខ្លះប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំត្រូវចាំគឺប្រឹក្សាប៉ុន្តែទីទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងទៅរៀនអង់គ្លេស so let's see what English it is bro មួយវិញទៀតគឺខ្ញុំទៅរៀននៅ ACE and then ចង់និយាយថារៀនមេរៀននៅ ACE មួយអាទិត្យហ្នឹងគឺខ្ញុំបោះចោលមកខ្ញុំអត់មានមើល review ទេ I don't do homework my god fucking man ខ្ញុំថតផ្ញើរបស់ខ្ញុំសិន This is my homework ជុំទៅ I study in low GP keep trying ដោយសារតែខ្ញុំរៀន over ទៀតទេ so ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹង skip GP មួយ and plus this GP មួយទៀតដើម្បីដំឡើងកម្ពស់ so ដំឡើងចំណាយទៅ So នេះ my រូបវិទ្យា so ខ្ញុំធ្វើហើយ34លំហាត់ជាង and let's do it yeah let's see and this is homework អង់គ្លេស so yes and this is ផែនដីហើយនេះគឺជាជីវៈផែនដីជីវៈ and finish all របស់ខ្ញុំហ្នឹងពីអានេះវារៀងធំជាង see okay អានេះវារៀងធំជាង so ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងយកមួយណាអូខេអានេះខ្ញុំយកទៅស្លាកអង់គ្លេសមួយហើយអានេះក៏យកទៅដូចគ្នាហើយខ្ញុំត្រូវតែមើលប៉ុណ្ណឹងឲ្យចេះនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹង We can do it okay we can do it just keep going so ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទៅហ៊ានហើយអានេះគឺជាកាបូបរបស់ខ្ញុំ Can you see okay so let's go oh god we have to oh my friends call me okay bye bye bro oh let's go thôi làm nào tập phim chụp chạy hello bro ok អ្នកគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំចេញពីរៀនខ្មែរហើយខ្ញុំទៅរៀនគួរ and then នេះគឺជាសធរហើយខ្ញុំត្រូវទិញវាចាំ and ទីទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីរៀនធ្វើវិញ្ញាសាមួយគ្នាអញ្ចឹងណា so let's see ខ្ញុំសឹងតែភ្លេចថាខ្ញុំត្រូវថត vlog ទៀតចាមានមកអានេះបាយគ្នាយើង Hello Hi Hello sao qua lấy ấy qua hiện này so យើងមករៀន and hello this is me hi then យើងនឹងរៀនរូបវិទ្យា and គីមីវិទ្យាយើងធ្វើបានទាំងអស់គ្នា let's go hello អ្នកគ្នាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅរៀនខ្មែរចេញពីរៀនខ្មែរទៅរៀនគួរចេញពីរៀនគួរគឺខ្ញុំទៅ
Tết hiện ông lễ trên bị hiện ông lễ tết hiện nơi tem phải bảo nhôm and lại nó cứ má cứ coi hiện but nhưng mà làm tha hot đây mẹ hiện trong là tranh màu quá nhá oh my god nhưng mà làm tha ta nè ra ca sợi phim anh thế nè bọn trâu bờ lon my god bro Thế nào thế so ngày nó ngày 6 trong nhóm thể hiện là không ai mà ngày bánh so I cannot show you at my school and this is my outfit to go so bye bye so welcome back ngày nâng cư ngày 6 sai ngày Tết chỉ ngày trong khỏi cộng vào ngày chăn kinh nhục lò này so maybe 2 days more and trên bị hiện không ai gọi mình từ nè để ở từ lên xây đi kia nhưng trong từ lên xây lặng lặng đặt ở đấy đầu tiên ngày mẹ tí nhiên so yes maybe ở lại đang cứ nhung còn là đồng lập mây hiện là bên ốc lặng trong tiền so I think I see you on Sunday so let's go nhưng mà đây nhưng mình plan đây sắpรับSunday bật chạm bật go trong ngày tháp Phật láng cư mi đang ở đó so hello nó clear chẳng nhưng tật hai hả nhưng nhưng chỉ diêm đẹp trong ai háoสำหรับเตรียมngày saiไปพับមួយថ្ងៃពេញเตรียมប្រយុទ្ធចា and then ចាអានេះបន្ទប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់កន្លែងចាដោយសារតែដាច់ភ្លើងមិនមែនដាច់ភ្លើងឯងក៏ប៉ុតអត់ដាច់ទេនៅមានភ្លើងប៉ុន្តែលួចពីខាងតើបន្ទប់ខ្ញុំអញ្ចឹងai nhưng đại cha mong tới sáng ghi hiệu miếng lớn see the study and then see you tomorrow okay I can do it good luck to myself I can do it and I can get a so I buy this one so I nhắm and then I think I did one nhắm oh my god cool one cặp bắt trong nha mà ní bên đấy mà tay nhập đi này ok tôi em mà sao kita ahli banyak penyang pelong hai